Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jayam Vishnupad Paramahansa Paradikacharya Statara Sadasi Simadabhaya Charanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Kori Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivedanta Ki Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shamakunda Radhakund Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Navadip Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Nitai Gaur Premanandi. Slava Zabrosam Sapregnam, Slava Zabrosam Sapregnam, Slava Zabrosam Sapregnam, Slava Shishi Guru Vishi Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Can you,
Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 20, Text 34. Srimad Bhagavatam, Tretai Pesam, Glava 28, Text 34. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Otkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Otkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Tajcha pichita badisham shanakir viunte. Tajcha pichita badisham shanakir viunte. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamana. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamana. Tajchapi chitta badisham shanakair viungte. Tajchapi chitta badisham shanakar viyunte. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Bhaktya dravad hridaya utpulaka pramoda. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Autkantya baspa kalaya muhur ardyamanas. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Taschapi sita badisham shanakar viyunte. Tajchapi chitta badisham shanakar viyunte. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Bhaktya dravadaya utpulaka pramoda. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Tachapi chitta vadisham shanakai viyunte. Tajchapi chitta badisham shanakar viyunte. Mataji. Evam hara bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo. Bhaktya dravadridaya utpulaka pramoda. Bhaktya dravadridhaya utpulaka pramoda. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Autkantya bashpa kalaya muhuradyamanas. Tachapi chitta badisham shanakar viyunte. Tajchapi chitta badisham shanakar viyunte. Evam hara bhagavati pratilabdha bhavo. Evam haro bhagavati pratilabdha bhavo.
following this course, the yogi gradually develops pure love for the Supreme Personality of Godhead, Hari. In the course of his progress in devotional service, the hairs on his body stand erect through excessive joy, and he is constantly bathed in a stream of tears occasioned by intense love. Gradually, even the mind, which is used as a means to attract the Lord, as one attracts a fish to a hook, withdraws from material activity. Перевод комментария о божественной милости Баччи Навина Бхактивиданта Свами. Следуя этим путем, йог постепенно развивает в себе чистую любовь к верховной личности Бога Хари. Когда он достигает определенного уровня в преданном служении, волосы на его теле встают дыбом от переполняющей его радости, а из глаз непрерывным потоком начинают литься слезы, вызванные всепоглощающей любовью к Господу. Со временем даже ум йога, который до сих пор использовался для того, чтобы привлечь Господа, как рыбак использует крючок, чтобы поймать рыбу, прекращает заниматься материальной деятельностью. Комментарий. Здесь ясно сказано, что медитация, которая представляет собой одну из форм умственной деятельности, не является высшей стадией самадхи или транса. Вначале, чтобы запечатлеть в сознании образ Верховной Личности Бога, йог использует свой ум, но на высших ступенях йоги об этом не может быть и речи. Когда чувство преданного очищается, он привязывается к служению Верховному Господу. Иначе говоря, медитацией нужно заниматься только до тех пор, пока человек не достигнет уровня чистого преданного служения. На начальных этапах ум используется для того, чтобы очистить чувства. Но когда в процессе медитации чувства человека очищаются, необходимость находиться в каком-то определенном месте и медитировать на форму Господа отпадает. Человек так привыкает служить Господу, что его служение становится спонтанным. Когда йог заставляет свой ум медитировать на форму Господа, такую медитацию называют нирбиджа йога, то есть безжизненная йога. Поскольку в этом случае йог не занимается спонтанным служением Господу. Но те, кто постоянно думает о Господе, занимаются сабиджа йогой, живой йогой, которая должна стать целью каждого йога. Как сказано в Брахма Самхите, человек должен постоянно, круглые сутки заниматься служением Господа. Развив в себе всепоглощающую любовь к Господу, он поднимается на уровень Премаманджа Чахурита. Premanjana Churita Bhakti Vilochane. Тот, кто занимается преданным служением, достигает высшей стадии любви к Верховной Личности Бога, всегда созерцает Господа. Ему не нужно прилагать сознательные усилия, заставлять себя медитировать на его образ. Он обретает это божественное видение, потому что не отвлекается ни на что другое. На этой степени духовного развития отпадает необходимость насильно заставлять ум медитировать. Медитация, рекомендуемая на низших ступенях процесса духовного самосознания, нужна только для того, чтобы помочь человеку достичь уровня преданного служения. Поэтому тем, кто уже занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости заниматься медитацией. Стадию совершенства, о которой идет речь, называют сознанием Кришны. Еще раз перевод. Следуя этим путем, йог постепенно развивает в себе чистую любовь к Верховной Личности Бога Хари. Когда он достигает определенного уровня в преданном служении, волосы на его теле встают дыбом от переполняющей его радости, а из глаз непрерывным потоком начинают литься слезы, вызванные всепоглощающей любовью к Господу. Со временем даже ум йога, который до сих пор использовался для того, чтобы привлечь Господа, как рыбак использует крючок, чтобы поймать рыбу, прекращает заниматься материальной деятельностью. So as we mentioned yesterday, that this chapter Kapila Deva discusses the different stages of Astanga Yoga in this chapter. Mēs vakardien runājām, ka šī nodaļa apraksta Kapila Devas, viņš apraksta Aštangas jogas šos soļus. You have one day Latvian, one day Russian class, is that the system here?
Vitraja. We don't have the Bhagavatam in Latvian, no? No. We don't have Two canto. only two. Okay. What else we have? Gita Gita, and small books. Yes. Yes. okay. And the book about the Srila Prabhupada. Lilamrita, yeah. Yes. Okay. So this is the reaching the higher stages of Astanga Yoga, meditation and samadhi. Šeit tiek aprakstīts augstākais līmenis, aštangas jogas augstākais līmenis samādhi. Maybe this microphone should be Varbūt slightly klusāk. turned down Skaļāk pagriezt. for a little bit. Hare Krishna. Not completely, I mean. Thank you. Hare Krishna. But it's not, the discussion, Kapila Dev is not just talking about, fixing the mind and meditation, but he is also saying there should be bhakti, there should be devotion to the Lord. Un Kapila Deva vienkārši nestāsta, ka vajag prātu koncentrēt uz Dievu izskatu, bet viņš arī saka, ka nepieciešam ielikt bhakti mīlestību šajā procesā. Because of the bhakti, the devotee is feeling ecstasy. Un dēļ bhakti, un tāpēc, ka ir bhakti akta, izjūta ekstāzi. The word, there we see pratilabdha pavo bhaktya, the words there. Pava, Prabhupada is giving it word for word, pure love, bhaktya, by devotional service. Jā. In the word for word, in the Sanskrit verse, we see the words bhavo and bhaktya. Un sanskrita tekstā ir bhava un bhaktya, šie te divi vārdi izmantot. Bhaktya means by devotional service. Un bhaktya means, nozīmē ar šo te garīgo kalpošanu. And bhava, pure love. Un bhava ir tīra mīlestība. So he's experiencing the pure love by devotional service. Un piedzīvot vai izjūtot šo te tīru mīlestību ar bāvas palīdzību. Of course, this is a meditational process that he's describing here. Un viņš aprak šo te meditācijas procesu. The great yogis, they could perform devotional service in their meditation. Un izcili jogi var šo te savas meditācijas procesā parādīt arī piedzīvot bhakti. In the Nectar of Devotion, we read about a devotee yogi who in his meditation was preparing a sweet rice for the Lord. Un norādījumu nektārā, es nekļūdos, tiek stāstīts, ka jogs var savā meditācijā arī pagatavot saldus rīsus. And when he wanted to test to see is it cool enough? Has it cooled enough? Un kad viņš grib pārbaudīt, vai tas ir pietiekami augsts, šī rīsi. But it hadn't, when he touched it in his meditation, it was too hot. Oh, his finger was burnt. Un savā meditācijā pieskaroties šim rīsiem, viņš sajūt, ka tas ir pārāk karsti savā ķermenī. But when he woke out of his meditation, un kad viņš pamosās no meditācijas, and saw his finger actually burnt. Un redz, ka pirksts ir apdecis. So, yes, in Manasa Seva, this is also recognized practice of bhakti. Un Manasa Seva ir atzīts kā bhakti ceļš vai We see sometimes devotees who have Shalagram Shilas, Govardhan Shilas. Un bhaktis, kam ir Shalagram Shilas vai
Gorhana Šīlas. They're traveling and they can't do the actual puja. Kad viņi ceļojot nevar puģu veikt. So they do the manasa puja. They meditate in their minds on, you know, Un viņi, going through the whole puja procedure. viņi prātā veic šo te kalpošanu savu dievībām. So this process described by Kapila Dev here is a mental process of bhakti by which the mind is engaged in the service of the Lord. Un šis process, ko Kapila Deva apraksta, ir mentāls bhakti process, kā kalpot Dievam. And the mind, in the meditation, the mind is used to kind of, you can say, forcibly meditate on the Lord. Un meditējot prātā, jāpiespiež prāts to darīt. But when a person is absorbed in a meditation on devotional service, then it becomes very natural. Un kad persona ir iesaistījis pilnībā sevi šajā procesā, tas notiek ļoti dabiski. In the purport, you know, Prabhupada takes it a stage further in that he's saying, you know, one may be engaged the mind forcibly to think of the Lord, but, you know, when one is practicing that, then he just engages fully physically in the service of the Lord. Un Šrila Prabhāda komentārā norāda, ka tad, kad es varu pilnībā... Can you tell once more? Yes, I mean, Prabhupada is saying that, you know, the mind may be used to forcibly think of the Lord in meditation. Un prātu var lietot, piespiežot savu meditēt uz Dievu. But, you know, when he reaches a stage of being able to constantly meditate on the Lord, then he can actually go ahead and physically serve the Lord. Un kad viņš sasniedz šo te koncentrācijas līmeni, viņš var pilnīgi fiziski iesaistīties šajā procesā. It's not only that he's meditating on serving the Lord in his mind, Tas nav tā, ka viņš tikai prātā kāpo Dievam, but he actually engages in all his senses in the service of the Lord. viņš patiesībā iesaist visas savas jutekļus šajā procesā. So Prabhupada is saying that the two kinds of yoga, he's saying near bija yoga or lifeless yoga and sa bija yoga or living yoga. Un Prabhāda apraksta, ka ir divi veidi jogi, kur ir divi veidi jogas, bez dzīves un dzīvā joga. Near bija yoga is when he's forcibly engaging the mind to think of the Lord. Un nirbidža joga ir, kad es ar spēku piespiežu savus prātu domāt. And sabija yoga or living yoga is when he's automatically thinking of the Lord. Un sabidža joga, dzīvā joga ir, kad tas notiek automātiski dabiski. And he's also therefore engaging in practical devotional service. Un tāpēc dabiski viņš praktiski kalpo Dievam. Actually, in the Bhagavad Gita 12th chapter, Krishna is describing different levels of spiritual advancement. Bhagavad Gītā 12. nodaļā Krišna apraksta garīgās attīstības dažādas līmenis. How persons can begin to practice spiritual life on different levels. Kā personas var garīgi pilnveidoties dažādos līmeņos. And of course they can progress through different levels. Un, protams, viņi var augt šajos līmeņos. Well, he starts at the topmost. Un viņš sāk ar visaugstāko. And then he goes down to the lower Un level. viņš apraksta zemākos līmeņus pēc otrā. But if we just discuss taking the other way around from the lower level, Bet ja mēs apskatāmies šos līmeņus no apakšējā līmeņa sākot, that try to cultivate knowledge of me, try to cultivate knowledge, jnana yoga. tad viņš saka, ka jnana joga ir tas pirmais pamats, kur es vienkārši sāku iepazīt Dievu, kāds viņš ir. Even
a very neophyte, he may not be cultivating knowledge of Krishna, but just cultivating knowledge of difference between matter and spirit. Neofētai baktam sākumā ir jāsāk ievākt informāciju, kā atšķirt materiālo no gara. May not even be a bhakta, maybe just a kind of person who is trying to cultivate knowledge of difference between matter and spirit, or trying to understand what is spirit. Varbūt sākumā viņš varbūt nebūtu bakta, bet cenšas saprast, kas ir gars. Gyanis, they're also considered as kind of transcendentalists. Un Gyanis uzskata arī par transcendentalistiem. They're not bhaktas, but they do have an understanding. Aham brahmasmi, I'm spirit soul. Viņi nav baktas, bet viņi saprot, ka es esmu gars, ka es neesmu ķermenis. That there is a higher spiritual energy, Brahman. Ka ir augstākā brāhmana enerģija, viņš pats. That is actually pervading everywhere. Un viņš ir izplatījies visur. So, at least, that's a beginning. Try to cultivate jnana, that kind of knowledge, spiritual knowledge. Vismaz sākumā būtu to jādara, jāievāc un jāuzkrāj šīs zināšanas. But better than knowledge, Krishna says, is meditation. Krishna saka, ka vairāk par zināšanām ir meditācija. So, the yogis who, meditate on the super soul, they're on a higher level. Un jogi, kuri meditē uz virsvēju sevi, ir augstākā līmenī. Dhyana yoga. Dhyana yoga. That dhyana, as described in the 6th chapter of Gita, that's dhyana yoga. The chapter is called dhyana yoga. Un kā tas Bhagavad Gītā 6. nodaļā ir aprakstīts dhyana yoga. And here also, in this chapter, Kapila Deva has been explaining a system of dhyana yoga. Un šajā nodaļā Kapila Deva šim Bhagavatam arī apraksta dhyānas yogas sastāvdaļu. But better than meditation, Krishna says, is renunciation of the fruits of activity. Bet Krishna saka, ka labāk par meditāciju ir atteikšanās no saviem darba augļiem. Because in meditation, a person is just, sitting in a motionless position. Tāpēc, ka meditējot cilvēks sēž nekustīgs. Well, he, very advanced, as described here. He may be engaged in bhakti activities in the mind. Un ļoti augstā līmenī viņš var savā prātā iesaistīties bhakti procesā. But even better, but some meditators, they actually try to merge with the super soul. Daži jogi cenšas saplūst ar Dievu. That's not so good. Tas nav labi. Obviously, to do service in the mind is better. Bet darīt šo te kalpošanu Dievam prātā ir daudz labāk. To see oneself and the Lord as separate personalities. Redzot Dievu un sevi kā atšķirīgas personas. Even though there's a oneness also, we have a certain sense, in quality, we're also spiritual like the Lord. Lai arī mums kvalitātes zinām, mēs esam vienādi ar viņu. That's Achinta Beda Beda Tattva, simultaneously one with and different from the Lord, the living entity. Achinta Beda Tattva, vienlaicīga esamība kopā un neesamība ar Dievu. Anyway, better than meditation, renunciation of the fruits of activity, that means actual doing some practical service. Neapšaubām labāk par meditāciju ir atteikties no saviem augļiem, tas nozīmē darīt kaut ko praktiski. That also can be understood on different levels. To arī var saprast dažādos līmeņos. That is karma yoga, to give the fruits of activities to the Lord. Tā ir karma yoga, atdot savus augļus Dievam. But there is a level of sakama karma yoga and nishkama karma yoga. Un tur ir divi līmeņi, sakama un akama yogas. Sakama karma yoga, a person, he has many material desire, he's engaged in fruit of activity, but sometimes he comes and makes some offering to the Lord. Sakamas līmenī cilvēkam ir šī iekāra uz dažādām lietām, bet viņš nāk dažkārt un atdod savus augļus Dievam. He understands that's beneficial. Viņš saprot, ka tas ir labdabīgi.
Well, certainly that's good. That's a start in one's service to the Lord. Jā, tas ir labi, bet, nu, sākumā es tā varu ar viņu iepazīties. But the person become more advanced, then he starts to serve the Lord constantly, to work for the Lord constantly. Kad viņš pieaug, tad viņš Dievam kalpo jau patstāvīgi. No, that where Krishna says, if you can't follow regular principles of Bhakti Yoga, then just try to work for me. Un Krišna saka, ja tu nevari sakot visiem principiem, tad vienkārši strādā priekš manis. So he just tries to do his best to serve the Lord, but he's not so particularly attracted to all the devotional practices. Viņš, protams, cenšas darīt vislabāko, ko viņš var izdarīt, bet viņš nav, nu, tā kā vēl pieķēries garīgajai kalpošanai. This is a karma yoga, but it's quite advanced level of karma yoga. Tā ir karmas joga, bet tas ir ļoti augsts līmenis jau. But someone is a higher level, he actually starts to follow the regular principles of Bhakti Yoga. Jā, viņš jau sāk pildīt šos te, When a person rises to higher level than karma yoga, he actually starts to follow regular principles of Bhakti Yoga. Un kad cilvēks ir augstā karmas jogas līmenī, viņš jau sāk sakot principiem šī regulation. And a regular principle of Bhakti Yoga doesn't just mean, no gambling, intoxication, illicit sex, life and meat eating. Un šie principi, nu, šajā līmenī tas nenozīmē, ka vienkārši tiek ievērot šie 4 principi. We call a regular principle. Mēs saucam par regulation But there are principus. many regular principles of Bhakti Yoga. Chanting 16 rounds, worshipping the deity, hearing the Bhagavatam. These are all, especially that's what's meant in that verse. Jā, un ir vēl papildus šie regulation principi, tas ir skarīt mantru, 16 apeļus, kalpot dievībām, piedalīties šim Bhagavatam klasē. In the purport, Prabhupada, he mentions about, worshipping the deity, performing festivals, etc. like that. Un Prabhupada komentārā stāsta, jā, piemin šīs kalpošanas. Well, as a result of following those practices of Bhakti Yoga, then which may be done in a more, you can say, forcible or regimented way. Šo te, jā, piespiežot sevi, ievērot šos te principus. As a result of that, un šī te rezultātā, one become more spontaneously attracted to serving Krishna. Un viņš kļūs spontāni pieķeries Dievam. Just like this meditation, maybe in the beginning it's forcible, it's like a lifeless, but then it becomes more natural and living. Sākumā tas, protams, ir piespiedu kārtā, bet pēc tam jau tas būs ļoti dabiski. So the regular principle, this is Vaidhi Bhakti, following Vidhi, rules and regulations. Vaidhi Bhakti nozīmē sekot visiem norādījumiem un ierobežojumiem. And it becomes more spontaneous, it becomes a Raganuga Bhakti. Un ar laiku tā pārvērš Raganuga Bhakti, kad ir spontāna pieķeršanās. Person may be still following the various principles, regular principles, but he does it naturally and spontaneously. Un persona var turpinās šos visus principus ievērot, bet tas būs ļoti, tā dabiski. In the 6 Goswamis, they were, chanting a fixed number of rounds. Un 6 Goswami, viņi atkārtoja noteikts Haridas Thakur, but they were doing with great spontaneity and devotion. Un Haridas īpaši ar lielu spontanitāti un pieķeršanos to darīja. They are also worshipping the deity. Un arī viņi kalpoja dievībām. Sanatana Goswami is written as Hari Bhakti Vilasa, so many rules and regulations. Sanatana Goswami ir uzrakstījis šos te aprakstījis, kāds jādara pareizi. But he was on a level of spontaneous love of Krishna. Bet viņš bija šis spontāns mīlestības līmenī. We know the story how he was worshipping Madan Mohan. He had him
set in a tree. Un jūs zināt šo stāstu par Madan Mohanu, kurš bija, And he was, offering dry chapatis. viņš piedāvāja viņiem vienkārši savus čapati. And Madan Mohan said to him, can't you at least give me a little salt? Madan Mohans teica, varbūt tu nedaudz sāli varētu man arī dot. And he said, I'm too old. I can't go to the market to get salt. Viņš teica, esmu pārāk vecs, lai līdz tirgum aiziet. Just be satisfied. Es vienkārši apmierināts to, ko es varu iedot. So this is, high level of spontaneous interaction with the Lord. Tas ļoti augsts līmenis savstarpējā attiecībā. But still he's given so many regulation, and he was, no doubt, following, or at least for the benefit of others, teaching that. Un neskatoties uz to, viņš tik un tā ievēroja šos te principus, lai arī to nedarītu citiem par labu. And of course, Krishna says, for one who is all constantly spontaneous, engaged in his service for that bhakti, he says, I'm the swift deliverer from the cycle of birth and death. Un priekš tiem, kur ir šajā spontānā līmenī, es dodu viņam atbrīvi. Well, definitely for us anyway, practical engagement in devotional service is very important. Un, jebkurā gadījumā praktiski iesaistīšana garīgā kalpošanā ļoti nepieciešama. We should work hard for Krishna, Prabhupada said. Un Prabhupada saka, mums ir ļoti smagi priekš Kristus jāstrādā. He liked to see devotees working hard. Un Prabhupādam patīk redzēt, ka bhaktas ļoti cītīgi I strādā. remember he sent a letter to us when we were traveling Sankirtan in England. Un viņš atsūtīja mums vēstuli, kad mēs ceļojām Sankirtanā. And he said, let anyone see how hard our devotees are working for Krishna. This was referring to Sankirtan, we were doing book distribution and so forth. Lai visi var redzēt, kā Sankirtanas bhaktas smagi un cītīgi strādā Krišnas labā. He said, sometime it must be very cold there. You're not getting, proper place to rest and proper food. Un dažkārt ir tur, kur mēs palikām, bija augstu un nebija pietiekama ēdiena, jeb atbilstoši. I said, but still, you're getting so much transcendental enjoyment, it seems like play to you. Un saņemot šo te transcendentālo ekstāzi, tev vispārējais liks nenozīmīgi. In this way you have surpassed the feats of millions of yogis and transcendentalists. Un tādā veidā es vienkārši esam pārāk par visiem transcendentālistiem jogiem. And come to the highest stage of surrendering to Krishna. Un nonākam un esam augstākajā līmenī uzticēšanai Dievam. So let anyone see how hard our devotees are working for Krishna. Un lai visi redz, kā mēs ļoti cītīgi un smagi strādājam Dievam. And let them understand that the devotees have surpassed the yogis and the transcendentalists. Un tādā veidā var saprast, ka bhaktas ir pārāk par visiem transcendentalistiem jogiem. That is my challenge, he said. Un tas ir mans izaicinājums, Prabhupada teica. So he liked the devotees to be busy. Viņam patīk redzēt bhaktas nodarbinātas. Once Prabhupada came out of his house in Vrindavan early morning. Vienreiz Prabhupada iznāk no savas mājas Vrindavanā. And there was a devotee standing. Oh, we think we have met your grace by the will of providence. It's a verse from the first chapter of the Bhagavatam. Un viens bhaktas stāvēja saltām rokām un slavēja Prabhupādu ar šo pirmo pantu no šī Bhagavatam. I think we have met your grace by the will of providence, just to accept you as captain of the ship for those who desire to cross the dangerous ocean of Kali. Vienkārši pieņemot tevi kā kapteini, kurš ir... Mēs satikām jūsu dievišķo žēlastību ar likteņa palīdzību. Tas ir pirmais teikums. So that... Otro teikumu par kapteini. This verse is spoken by the sages of Naimisrani to Sutta Goswami. Un svētie Sutta Goswami ir teikuši šos te pantus. But when he spoke the first part, we think we've met your grace by the will of providence, Prabhupada stopped him. Un tikko viņš paspēja pirmo šo te pantu pateikt, Prabhupada apstādināja viņu. And he banged his cane, his walking stick,
on the ground. Un ar nūju he just banged on the ground. Prabhupada, yeah, On him. hit the ground, Un viņš vienkārši, pointed to the ground. viņš norādīja savu nūju, norādīja uz zemi. There was some dirty water there. Un viņš norādīja, ka tur ir kaut kāds netīri ūdeņi beļķi. And Prabhupada said, is this the will of Providence? Un vai tas ir, does mean this word, this, Vai arī šis ūdens ir vienkārši tā kā liktenis nolēmis, ka tas ūdens tur netīrais atrodas? ka tur jābūt, okay, skaidrs. Tas, And the devotee said, no, Prabhupada, it's my fault. viņš teica, tā ir mana vaina, Prabhupada. And Prabhupada said, do something practical, he said, clean it up. Un Prabhupada teica, dar kaut ko praktiski, satīst. So yeah, he liked the devotees, not just, only chanting or reciting verses or meditating, but doing practical service, working hard to serve Krishna and spread the Sankirtan movement. Prabhādām patīk, ka bhaktas darīja praktiskas lietas, un lai izplatītu šo sankirtanas kustību. This is probably considered to be a samadhi. This is what Prabhupada considered to be samadhi. Un Prabhāda šo te praktisko darbību uzskatīja par samadhi. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, we just read this last sentence here. Since the meditation recommended in the lower stages is a means to come to the platform of devotional service, those already engaged in a transcendental loving service of the Lord are above such meditation. Медитация рекомендирована на низком ступени процесса духовного самосознания. Нужно только для того, чтобы помочь человеку достичь уровня преданного служения. Поэтому тем, кто уже занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости заниматься медитацией. Стадии совершенства, о котором идет речь, называется сознанием Кришны. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Any question or comment? Mēs vakar runājām par darbību dažādās gumās. Ja praktiskā kalpošana ir ražīguma darbība, viņa daudz kas vajadzēs ņemt uzturēšanu. We had a talk yesterday about the action in all kinds of gunas, and we need to be in Rajaguna because we have a lot of jobs to do. Is it normal? Is it okay? Acceptable? Practical devotion. Yes, I mean, devotional service. Well, devotional service can be performed in Rajaguna, yes. Jā, var Rajaguna garīgo kalpošanu praktisko. But one should not become overcome or dominated by characteristics of Rajaguna. Bet nedrīkst ļaut sevi pārņemt šīs te Rajagunas dabai. In this sense, Kapila Dev talks about this in another chapter here. Un Kapila Deva citā nodaļā stāsta par to. Where he says if a devotee is completely dominated by a Rajagun, then, he's always thinking how to become wealthy or famous through the practice of devotional service. Un kad bhakti pārņemts ar Rajagunu, tad viņš domā, kā kļūt slavenam, kā piepildīt visus šos te. So that's not good consciousness. Tā nav laba apziņa. But, if he's just using that kind of passionate energy to work hard for Krishna, but, he's in a mood of serving nicely. Bet ja viņš domā, kā praktiski pielikt šo te, vienkārši praktiski darboties priekš Krišnas, tad, jā. And he's chanting nicely at the same time. Un atkārto ļoti uzcītīgi Hare Krishna svētā mantra. That's all right, that kind of, Tas ir labi. passionate drive to serve Krishna very nicely, it's okay. Vienkārši ar lielu deksmi priekš Krišnas kalpot, tas ir labi.
And he just added that could we can have a balance with morning and evening programs just to balance this Rajagun. Yes. Yes. Good. ISKCON sandwich, as it's called. ISKCON sandwich. Yes, ISKCON sandwich. This is Tata sauce. Okay, thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki